Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye mu kiganiro mu nyamakuru. Tumaze iminsi tubagezaho inkuru zijyanye n'intambara ya Amerika na Iran ndetse n'ibindi. Ubwo uribaje ngo si uyu munsi utuzaniye iki? Uretse gato, Trump yavuze ko ashobora kuvana Amerika muri OTAN. Gusa nyemera mbere yuko mwikaze mbaze ndungurukeho gato ku zindi nkuru ziri gucaracara ku mbuga, maze nkubwire ko intambara ya Iran ishobora gusiga umubano wa Amerika n'Uburayi aharindimuka. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko umubano w'igihugu cye n'ibihugu by'i Burayi byanze kugishyigikira mu ntambara na Iran utazakomeza kuba mwiza nk'uko byari bisanzwe. Si ibyo gusa kuko Trump yavuze ko namufasha ari yiteze kuri Macron ukubitwa n'umugore we. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibasiye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amuziza kwanga kumuha ubufasha mu ntambara Amerika iri kurwana muri Iran, ashimangira ko ari umugabo uhohoterwa n'umugore we. Munyemere tuve muri izi nkuru za kasamutwe ahubwo twisubire mu bwato bwacu nako mu nkuru yacu ako karagaciyemo. Trump yavuze ko ashobora kuvana Amerika muri OTAN. Baretse gutungurwa. Mbaye ikaze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ari gutekereza uburyo bwo kuvana Amerika muri OTAN nyuma y'uko Ubwongereza buteganya kwakira inama y'ibihugu 35 bihuriye muri uyu muryango byiga ku gufungura inzira y'amazi. Amerika imaze ukwezi mu ntambara, aho iyi ntambara yagize ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, harimo n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Trump yabanje gusaba ibihugu by'i Burayi bihuriye muri OTAN cyangwa se NATO ko byamufasha mu ntambara ya Iran, bivuga intambara yatangiye bitagishijwe inama bityo bitayinjiramo. Trump yabwiye Reuters ko kuri uyu wa mbere Mata 2026 abwira igihugu ko ari gutekereza kuvana igihugu muri OTAN. Ati nzaganira na OTAN ibyambabaje. Abajijwe niba yiteguye gukura Amerika muri umuryango w'ubutabarane, yavuze ko ibyo bishoboka cyane. Ati cyane rwose kandi nta kibazo. Wowe ubaye ari nge ni wabikora. OTAN yashinzwe mu 1949 irimo ibihugu by'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, cyane cyane bigamije kwirinda ibitero by'Abasoviyete. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Yvette Cooper aragirana inama n'ibihugu 35 kuri uyu wa 2 Mata 2026 baganira ku buryo bwo gufungura inzira y'amazi inyura 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi yose. Iran yo yafunze inzira y'amazi hagaba ibitero bya drone, misile, ahandi bikavuga ko hashyizwe mini va Amerika yagaba igitero kuri Iran ku ya 28 Gashyantare 2026. Gusa Ubwongereza buvuga ko kugira ngo bashobore gukemura ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'iki bisaba ko umuyoboro w'amazi ufungurwa. Ugize ngo nanjye siminiyaha munyemere tuzasubire mu kiganiro mu nyamakuru cy'ubutaha. Nge na Steven City 20 tuzasubira.